Kwasia Bema Owusu Bempah. Wa be gina be ka kire ba wo me ase ukun nipa 10. Uni chance ni. Obi ono no tibi ko sunsumu. Koyi musu edi obi echi firi ho. Mani pa de ba president no. Ni na ya pro. Ontibinsa. Ebusia eye beef a ekoso between Evangelist Mama Pat aka Agradaa any Osofu Owusu Bempah na accord next level. This time around, Nana Addo abe play audio and sema wo audio nim na esewani ense wakachre. Kowani Let's talk GH rumors and any first time I complete my video. Make sure say subscribe and click on notification bell and set the any upload there on Sabiti Niaka. Ukopiem Facebook ayo as Let's Talk GH with the same logo na ewo YouTube na enwa and ewo Facebook. Make sure say obeko na wako like page na wa follow so edi amami. Any comment bi answer wo no beja ewo comment section wo edi amami. Na ebusia eye Evangelist Mama Pat any Osofu Owusu Bempah omuntemu die ego na asabe gidigidi ego na be gidigidi me de beso mo sesi there's an ongoing beef between the two. Na beef no eye Evangelist Mama Pat aka Agradaa wo movie beef ni the next level. Audio power be play no eye His Excellency Nana Addo danko Ekufuado kra ehu agi ani je ni ho adepa ni ho oye keka wo yamane wo yo wele enyema papa bia ni baby Owusu Bempah owo e kan kura kire mu wo de wani to ne so be se ubedi udokono kwa wo de amontra ho mumpie kwa bonten enko kan nsam nto nkrofo adwen na mo fa wani nto Owusu Bempah nkom hye so be se mubedi mu fancy dokono kwa mo mon ne date na mo ntwa video we na mo fanto ho suyakai kwa wani Samutie odi kan kodi MPP fu achi a na wone ya papa Ekufuado enam no so atensama oka ye twa we nan eni ye twa we nan eni ye twa we nan eni ye twa we nan atensama Owusu Bempah ka eti mu enne Owusu Bempah ho mo no ma na nyam de mi sumu brebre mi nkase mu wu amofa menko na kamu se kamu ni mo wu a kamu be hwe na hwe ensem Owusu Bempah ka ade afa mo ho hwe ensem pa Owusu Bempah akade afa mo ho Wabwa yo kanya wabwa ena we 90 year ena wabwa onse da wo ye kontomponi trofo Owusu Bempah no onse da boni tirim na waka wo yade ne osemenye ena onu begina bonten se wonim bloggers bi mu a me pese be bo mu dia mom hype because yase me bo mu di sa omu kofia na wo kon awo ho e Agradaa bo ye di yo mi mo di bi Owusu Bempah wo ye fake nyame agu animu ase tie wonu mu asem se obi a mewu a ka Ekufuado ntimi me president eti kwasia bi na obetro wa ha se Owusu Bempah na hye nkom ma MPP bae 2016 o se hwan no betie na nu mu nsem betie Dr. Mahmoud Bawumia so no de o manipa wu na so inshallah yes nti he will be a president inshallah yes nti he will be a president for you to make this statement say nipa wu a ka Ekufuado metena so no eye nyame e na apam wa free Dr. Mahmoud Bawumia ho we are bad luck for you call yourself a man of God to make this statement say enipa wu ye and say Ekufuado ebe president. That means afemu yabo nkwasiaki ede mama se mu be wi ni no momentie mo yabo nkwasiaki se mu be wi ni no momentie was enipa wu ya say Ekufuado ebe president. That means between me and you
and then en kwasi ankom hye and then en kwasi ampaye and then en kwasi akwankyere bia o and then Akufo-Addo be president o se nipa wuye nipa be ne wuye Owusu Bempah nipa be ne wuye IGP wa be kire wo police fo ba kire wo se bra be kire nipa ko a wo wuye ansa na Akufo-Addo e be ye ayi was it this or say this audio really say a lot? Mumie mani na mumie mo adwemu. Owusu Bempah don't have anything positive for anybody. Owusu Bempah don't have anything positive for anybody. Also ono na hye nkoma o ka no waka ene wo gina ha. Say nipa wu yansa na Akufo-Addo ebetena so. Enu ti nyame yiwo afri ba wo me ho. Ti nyame apamo afri ba wo me ho because nyame nim say e yo no ani tumi e na ode ba wo me e ba betena so. Eti wo ma wo Owusu Bempah we e medi ba wo me achi na wo chena enibonyam na efe no enhira na ye fe no enhire na e ba no e pia wa be gina be ka kire ba wo me ase ukun nipa 10 uni chasri ya ba monten ya be ka se wo nan ya pra wo se eboa Mimu kwa me ya ba monten na ese wo nan apro wo nan ya yekuro wo se eboa o se wo ka wa ha Osman part ma ko pe mo love no so and I will come on. No, one I will come. See. What's it? Was it me 9 pro ye? Can you go try me 9? Also, no, I confirm. Also, no, I confirm. Me 9 pro ye, can you go try me 9? Also, I love your boldness. I'm fighting for my rights. And nothing for my rights. And nothing can stop me until I reach my destination. Me, no bagawaya. No bakawaya. What's in the news? What's in the 9 pro yenki ko chana 9? Si emu bi yaba bon se nese papa no ye ko ni fie na 9 e bana e kuro ye si ye chantro. Ono na e confirm no. No kuro we ya beda ho ni pentini nkyerechire mu. No kuro we ya be ka ye si ye chantro. Ma me ko ma chekakra. Ya be ka mu si ye chantro. But one kasa or say, hey, Kwasia Bema Owusu Bempah, your running mouth will put you in trouble. Yababa on saying because Owusu Bempah na ya pro diabetes. Wono wo yare ne nan ontimi nsa ne ho yare ye. Ono no so oba be so obi president. Wo bi ono no tibi ko sunsun mu, ko yi musu edi obi achi firi ho, mani pa de ba ya president no. Ni na ya pro ontimi nsa. Ono ane ne wo confirm no. Say the 9 pro ye. The 9 a pro ye. Kiye ko cha. Afere ma unsi ye mu bi ye chantro. Ana ye kan kore. Ye chantro. Na ye nya ne nkwala bi. E ba no ma betina monti no mu be defende. Are between me and you. Or say they have to take me back. Or say they have to take Agradaa serious from now. Na me dey say Ghana for beji me adi no na temuda aba and say no onyame na be ma Ghana for ehunu eye kasa o eye mre is the power of God eye mre sadi nyame ye na de o. Someone can paint you black for everybody to hate you, but when the time reach Bible say onipa bia wo pese wo anim gu ase no na nim be gu ase wo wiase nyina ebi na Owusu Bempah ni gu ase no ono ana eka na numu nsam no se na 9 pro ye no mu yachi na wo chena enibonyam na efe no enhira na ye fe no enhire na eba no epia wa be gina be ka kire ba wo me ase ukun nipa 10 woni chasri Owusu Bempah woni chasri eye nyame na achia wo ka wo hyi wo fri ba wo me aho because nyame be ye niam aye fe te mo dia
Mo ayese mo so funda ka cheche bi no. Mo ayemiri bi wo se mo so funda ka cheche bi no. A enya mo ya no. A wagira just ne ho. Ese mo be wi ni ti. Mo wura free boni o ye nyina no. Ada ho twem. Kwai. Obwa akufuadu bia mampem MPP benifo bia mfre ne mpa ne chaw obwa ayo no na opa chaw esu ani okoba bia ne apam no okoba bia ne apam no obwa pani bia ne wafre wei Ebusia audio no chese aye huhum e kame akoye te se asa asem ne koye ewu asem mujasem bi awel ye de ani edi nsem nechi ebia na sofo Owusu Bempah beba be clear no se eye no kre ana se enye no kre until then to see ade wo ho no say before se Nana Addo danko Akufo-Addo eba be president no bi obi ehwere ne nkwa ansa Ghana ensem shishi suma se any updates be amede ebeba be sumo na meka so oko Facebook ayo ho as Let's Talk GH with the same logo. Let's also be follow page no e de amame ye ba beto aban ho behia se e bepo ya sumdwe ho ban fi se Ghana e asumdwe man. Midin e de na make asansa makram